Amavubi yari kuzajya akorera mu Nzove. Baramaze imisi bakorera ku Ntare bya shuri riri Bugesera. Bari kuzajya bakorera mu Nzove. Yes. Kubera ki? Kubera ko hari hafi hari ubwatsi. Ubwo igisigaye no kujya gushaka handi babona terrain naturel. Binagoye ko wabona ikibuga cyiza kitarimo imitsina cyane cy'ubwatsi. Kandi urumva mikino bajya gukina akenshi amastade hariya abarimo terrain naturel. Ibyo rero nabyo ni ikintu kigoye. Ariko nanakwibutsa ko mu bijyanye n'amasezerano ya Rayon Sport buriya na Skol. Skol yemereye Rayon Sport ko abakinnyi zabagurira inkweto zijyanye na kiriya kibuga cya synthetic. Yes. Kuvuga umukinnyi akaba afite inkweto z'imyitozo muri synthetic na match muri synthetic muri ekipoma. Nibwira ko nabyo ari akandi kantu kaba kiyongereye. Yes, kuko urabona buriya birabivuga biravuna bisaba rero ko hari inkweto zabugenewe baba bagomba gukoresha. Navuga ko ari inkunga nziza cyane. Hanyuma ambiance mu kibuga imeze ite Jean Paul? Urebye ku ikindi noneho ugiye ngo ku kibuga abakinnyi bo bamaze kumenyera. Ariko of course iyo buriya wenda nuko muri Rayon Sport aho amakuru abantu benshi yaba abafana baba bakurikiranye imyitozo guhita uvuga uti uyu ko atakoze yicaye hanze, uyu ko tubona abaganga bari kumwitaho, biroroha guhita uvuga ati uyu afite imvune. Ariko iyo umaze igihe umubiri udakora mu gihe gitoya abasore bafite na ekipe muri rusange, kuba abakinnyi bagira blessure ni ibintu rwose byumvikana. Gusa ntabwo zikanganye. Hari abasore batari gukora imyitozo nka Osaruwe, Adolphe bagiye kwivuza uyu munsi no kubasuzuma ariko basanga nta bibazo bikomeye bihari. Hari umusore Eric Ngendahimana, hari umusore nka Blaise nawe utaramera neza wari umaze igihe afite akabazo. Hari umusore nka Didier uvuye muri Bugesera. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni imvune zikomeye, twakunda umubiri nyine wari umaze igihe udakora. Urumva umubiri umaze igihe udakora. Ariko ni umunsi umwe ibiri w'akaruhuko bagahita bagaruka. Abandi rero urebye ni abakinnyi bamaze kumenyerana, barakina bagahanahana ukabona ko ari ikipe imaze kumenyerana. Wenda mu kanya turumva umutozo uburyo abivuga. Bamwe mu bakinnyi navuga ko rwose bari no ku rwego rwo hejuru. Hari umusore bita Arsene ni umwe mu basore bari guprova hariya rwose mu myitozo. Umusore wavuye muri Espoir witwa Erigani Juru ku ruhande rw'iburyo, rw'ibumoso nako yugarira nawe ni umwe mu bari guprova. Undi musore nawe navuga ko uri hejuru ni umusore bita Felicien Nkurunziza. Nawe wakinaga muri Espoir wari kapiteni wabo kuri kabiri. Umwe mu basore bashyashya n'umwe mu bari guprova. Undi mwana witwa Patrick nawe we Romari wenda iyi sezo no umusore waturutse muri Heroes azi gukina ndamuzi. Confidence gucenga ukuje kose aragucenga. Nibwira ko bizago wenda iyi sezo yo ashobora gustragoringa kubera ko ari newcomer ari iki. Ariko sezita nta mukinnyi wamwicaza kuri 10. Biragoye nkurikije uburyo akina, uburyo acenga, uburyo atekereza. Burya hari umukinnyi, hari abakinisha imbaraga, hari abakinisha tekinike, ariko hari abagira tekinike bakagira n'ubwonko, ubwenge cyane. Hati umuntu uje gutya namucengana gutekereza vuba cyane. Numwe mu bakinnyi b'abatekinisiye nibwira ko nabo bazigaragaza cyane. Uwo mwana ngiye nsanzwe muzi mu ikipe ya muri Heroes, numwe mu bakinnyi navuga bafite ejo hazaza heza rwose, umukinnyi w'umuhanga kabisa. Mpamya ko Rayon Sport rwose
yaguze umukinnyi mwiza, umukinnyi technicien. Jean Paul, hari n'ikindi kintu abantu bagomba sinzi niba kukikuramo, kuki abantu bumva yuko umukinnyi ni wa wundi uri muri Kiyovu, ni wa wundi uri muri polisi, nyamara harimo abana bashobora kuba bari hano hanze ahangaha bashobora gushyira ikintu baba bakeneye. Cyambere buriya d'abord ni confiance y'umutoza, cyizere umutoza baha. Ikindi ni kibuga, ubwo agenda kinana n'abakinnyi bakomeye, ariko nyine nka Rayon Sport nk'ikipe nkuru, na ekipe bishaka ibikombe, abo bakinnyi bagenda babafasha boroboro. Navuga ko ni n'abakinnyi bigiye kirekire, kurikije imyaka yabo, kurikije ubushobozi bwabo, uko bagenda bakinana nabo ngabo ba Osalue bamenyereye, n'abandi bakinnyi basanzwe barimo bafite experience, bituma ekipe igira groupe nziza. ni ekipe igitegereje n'abandi bakinnyi, ni ekipe navuga ko ntabwo effectif iruzura urebye, ariko twakumva n'umutoza uburyo avuga aho ikipe igeze, uburyo yiteguye, ndetse tukaninjira no ku mikino ya gicuti wenda ikipe iri kwitegura. Ni imyitozo yari imeze neza, uravye abakinyi ukaraba n'ikibuga, nibwo bwa mbere dukoreye imyitozo ngaha, ariko twabonye ikibuga kimeze neza naho atari kininiya muri largeur. Nibaza ko ni ikibuga cyiza cyo gukorera ku myitozo. Byaba bamugamiraga gukorera ku byatsi mugakinira kuri tapi? No kuvuga ifo ko umukinyi amenyera ngene ashobora gukina, akamenyera ikibuga ategerezwa gukinirako. No kuvuga kugira preparation ku kibuga cy'ivyatsi ni vyiza, kugira preparation nka preparation physique agira ku kibuga cy'ivyatsi ni sawa, ariko nabwo na match ushaka kugira rero gukina umupira, kugira tactique zawe ifo kuzikorera ahantu bashobora gukinira umupira, kuko bizosaba yuko bamenyera gutanga umupira, amapasi, kugira iki, amakontrole, ibintu bitandukanye cyane, ibintu bitandukanye kurakina ku kibuga cy'ivyatsi no ku kibuga cya synthetique, kuko n'ingene umupira unyaruka si cyo kimwe. Rero icyo nicyo kintu twashoboye gukora kugira dushobore mu kibuga, kugira abakinnyi bashobore kumenyera cyane gukinira kuri synthetique, kwitoreza kuri synthetique, kuko niho dukinira n'amamatch. Novuga ubu myiteguro si novuga ngo tugeze ku rwego rungana gute, kuko urabona ko ekipe tukirindiriye abakinnyi benshi, turi abakinnyi ntibaraza presque bose, hariho abo turindiriye bakiza, twavuganye kurokrita, hariho abavuye gukora novuga ibibazo vya leta, no kuvuga abahejeje ibizamini. Hari abandi bari mu mvune, no kuvuga urabona yuko dufise abakinnyi benshi turindiriye tutaragira, ntituraronka effectif yose, ariko novuga kuba hari turiko turageza abahari bameze neza, kandi nicyo gituma mbona yuko twatangiye no gusaba amamatch, turabe urwego rwabo turakorana tugeze he. Mbirizi no kuvuga ashobora gushika ino kwa kane, kuko kuronka indege mikuru hari iza ngaha basanze kwa gatatu bidashoboka, nibaza yuko ashobora kuza kwa kane. Turiko turavugana, nibaza yuko tuzobamenyesha n'ivyacamo, tukamenya ryari ashobora kuza. Novuga iki cyumweru kizohera twaramaze kuronka effectif yacu, hari amadiri turiko turafinaliza, nibaza yuko muri iki cyumweru bishobora kurangira, nabo bakaza tugakorana preparation nziza twitegurira champion. Imikino ya gicuti dufite umukino kwa gatanu no ku cyumweru kuri Musanze na AS Kigali. Nibaza yuko ni imikino turiko turitegurira, turabe ngene ko turabe niveau y'abakinnyi bacu turiko turakorana ahigeze. Nibaza yuko ari imikino turiko twitegurira cyane, imikino turiko twitegurira neza, turabe yuko dushobora kuyironka minsi.
Yes, rero no mutoza hari ingingo ngira ngo asobanuye byinshi uburyo ikipe yagaze muri rusange na gahunda bafite. Ni na byiza ko bahita bakina iyo mikino y'inshuti, imikino ibiri cyane cyane n'aya ma ekipe yanabanje gukora imyitozo. Ndamya ko hari kinini bizafasha ikipe ya Rayon Sport. hari ntabwo ibyo byose hari buriya muri football iyo witegura siritunga sezo nibi by'Iburayi haba byo nakwita nka phase nyinshi aho haba hari phase hamwe umutoza avuga ati aba bakinnyi barangije sezo bagira indiscipline runaka bajyamo baridagadura. Indiscipline mvuga ntabwo ari ukunanirana ni bya bindi ubundi baba batemerewe mu gihe bari muri competition. Baba bemerewe kuruhuka bakajya hirya no hino bagakora ibyo batari baherutse, noneho igihe cyo kwitegura ngo basubire muri shampiyona bakaza babyiteguye ko bagomba gukobwa cyane. Ni imyitozo igitangira uzasanga abatoza benshi babwira abakinnyi bati muzane surprise, ntabwo dio bashaka muzane surprise, icyo bita gushaka igihaha cyangwa se endurance. Ubusanzwe rero urebye timeline bari bafite ukwezi kumwe kugabanya ibyo bice kugira ngo umukinnyi abe yiteguye. Ni naho ubona naho abakinnyi ne batangira kugira utwo tubazo tw'imvune kubera ko urabahata ibintu byinshi cyarimo kandi wakabahaye bikagenda etape kuri etape. Usanga kuri icyo ubwo ndavuga muri rusange. Yes. Ikipe zirabanza zigashaka endurance, ubwo ubigabanya mu cyumweru mu byumweru. Kavuga uti icyumweru cya mbere na endurance. Yes. Sibyo kubo ngobo aba batoza ba fitness hari akantu k'ubusirimu bazanye. Ntabwo bagishaka kwirukansa abakinnyi cyane, uriruka gakeya ariko bakagukoresha na physique ari gukora no kuri baro utushaho. Icyumweru iyo kirangiye usanga kubitaho icya kabiri nyine ari hahandi ubwo umutoza atangira kuvuga ati none reka turebe technique tactique se agatangira kwempoza abakinnyi nge nkine iyi system nkina gutya, nshaka ko wewe ubu uhagaze gutya, nshaka ko wese no muri box nkubonamo, nshaka ko Prince ubu uhagaze gutya, nshaka ko we umudefenseur Eric ugomba guhagarara gutya, Adolphe mwizamu ugomba kuba uhagaze gutya, kana ugomba gutyo. Ibyo byose bamara kubyiga cya gatatu ubwo nta kindi ni cya cyumweru cya pre competition aho uwo nyine ushaka kuvuga ngo none reka nkore evaluation. Abakinnyi mayibi nibi muri ibi byumweru ese byibura barabyumvise, ese iminota 90 bayikina baba bameze gute? Yes. Ya endurance. Ese ibyo nabahaye by'imikinire yanjye ya identité yanjye uburyo nshaka ko bakina barabyumvise. Aho rero no utangira gushaka imikino ya gicuti. Iyo utangiye uyugeze muri iyo phase rero buryo biba byaje. Urumva ko ku mutoza nawe aravuga ati groupe yose ntiraza, hari abakinnyi tugitegereje ariko iki cyumweru bazabahagera turishobora ko bishobora kuba byarangiye kuri iki cyumweru gitaha tuzatumeze neza. Aho rero bavuga ati abo mfite reka ndebe ko babikora, none n'abandi bazaze bazamukire mu bandi. Yes, kugira ngo turebe ko shampiyona yatangira byibura mfite abafite 100%, mfite abafite 90%, byibura uri kure ari kuri 75 ku buryo yakina iminota byibura 30 asimbuye. Yes. Agasimbura wenda unaniwe. Aho ngaho niho mibari biri ku batoza bose. Nibwira ko nta kuruhuka ntibari kuryama abatoza bose kubera ko bahawe igihe gito. Usibye hari Gorilla na AS Kigali na APR. Gorilla yatangiye mbere ariko APR na AS Kigali ngaho zitanaruhutse. Ariko izindi zo nibwira ko zahawe igihe gito.
zahawe igihe gitoya. Ibi bwabyo burya hari ikintu nabonye Jean Paul, amakipe nk'ayo ngayo aba atarabonye umwanya uhagije wo kwitegura usanga agenda kurira muri shampiyona rimwe na rimwe akaba ubwo bishobora kugira n'ingaruka ku makipe gutakaza imikino ya mbere kubera ko nyine aba atariteguye neza. Ariko urebye muri rusange Jean Paul, usibye nk'izo kipe uvuze APR, AS Kigali na Gorilla, izindi navuga ko urebye igihe zatangire ni presque kimwe. Urebye ntago AS Kigali na APR zatangiye uzo nyine zasoreje rimwe sezo, zakinnye finale ya Peace Cup, zinagarukira rimwe ko zitegura gukina Super Cup. Ariko Gorilla nayo iri mu zatangiye mbere. Bugesera yari maze ibyumweru nka 2 itangiye. Ibyumweru 2 burya ntabwo izindi zayitaye cyane. Navuga ko iri mu makipe ashobora kuba yaratangiye kare. Yes, nguko rero uko byifashe mu ikipe ya Rayon Sport nk'uko Jean Paul amaze kubitubwira.